mtu wa Mungu, kila ukidondoka, ukianguka kwenye dhambi, unakuwa una feel ile shame au guilt ambayo inakuwa inakupush down na inakurudisha nyuma kwenye kumuomba Mungu na kwenye kumtafuta Mungu. Unakuwa unaona kama sasa kwa kuwa nimeshafanya dhambi, sijui kama hata Mungu atanitaka. Au unakuwa tu una feel uzito kuingia kwenye maombi au kumshukuru Mungu au kumtafuta tu Mungu. Unakuwa mzito kwenye kusoma Biblia. Mtu wa Mungu, uwe ndo muda ambao unatakiwa sasa umfuate Mungu hivyo hivyo, upambane, usome Biblia, upambane, usali, hata kama ni kidogo kidogo, lakini the way kidogo kidogo unavyosali, ile spirit yako itaanza kukua, itaanza kujazwa neno la Mungu. Alafu mwisho wa siku uta recover from ile dhambi. Lakini usiache kabisa kabisa kabisa, jitahidi, pambana. Ni ngumu, lakini pambana. Ile hali ya ile guilt na ile shame na ile fear ambayo wewe unayo, kuona kwamba sijui Mungu sijui inaonekanaje, sijui Mungu ananionaje sasa hivi, wewe itoe, maana Mungu anataka wewe, Mungu anakutaka wewe ambao umepotea, yani wewe ambao umeanguka. Sasa sisi tutaanguka tu, maana sisi tumezaliwa kwenye hali ya dhambi. Kwa hiyo sisi dhambi ni iko tu kwenye DNA yetu, haiepukiki. Kwa hiyo ukifeel umefanya, umekosea, umefanyaje, kimbilia kwa Mungu. Jitahidi, kimbilia kwa Mungu. Usibaki hivyo hivyo bila kusoma Biblia, bila kujitafuta, maana utakuza spirit yako afu utarudi kwenye mstari. Maisha hiyo.